yeka dûr da dimeşim. Aliyekî rê û aliyekî min. Çar wextê salê li rex minin û ez diherkim. Li ber gavên min hestên min. Pêlê dikim, diçim û diçim naqedim. Di çavên min da stirk direvin. Stirk dibin çavên min, di rê da rewa dibim. Lê tu ey can, pênc wext pê dikevî Gulistan, Goristan, rê û rê ez Hitler. û melek roj û şev di nav hev de wek bêhna min kesera min ê rê diqelîşe. Firmêskên min ên berî Hezretî Nuh dê cîhan dagirta. Di neqebê da zayîn û mayîn hil diweşin. Bi cîwî rê û rê tîrûj û heyv di çavê min da stêrk dê biafirin. Hênû dixwazim ku gavekê di rê da biperçiqînim û herim rê û rê. Merheba gelî temaşevanên hêja bernama Hest û Helbest vaya careke din li ser ekranên we ye. Vê weşanê jî em ji Amedê dikin. Ameda paytexta êş û azarê. Îro şeşê heyva îlonê 2015 ye. Nîvê Amedê ji hêla desthilatdaran ve hatiye dorpêçkirin. Ketin û derketina bajêr qedexe kirine. Xelk ji malên li xwe dernayê zilmek li kolanên Amedê tê meşandin. û Cîzir û Ferqîn û Lîce û Warto û Şirnex û Gever û Hakkari û gelek bajarên meyên din. Em di eyama vê rastiyê da bernama Hest û Helbestê pêşkêşî we dikin. Ango helbest carekê din dibe axîn, dibe hawar ji dilê helbestvanên Kurd difire ber bi dilên we ve. Em hêvîdarin ev bernama jî bi dilê we be. Rêzdar Çetin Lodî helbestvanekî hêja, helbestvanekî ji dilê botanê wê bibe mêvanê bernama me ya îro. Lê pêşî werin em bi hev re li jiyannama Çetin Lodî temaşe bikin. Çetin Lodî di sala 1978 de li gundê Lodê ya navçeya dihê ya ser bi Sêrtê hatiye dinê. Dibistana seretayî li gund li nava çand û kelepora Kurdî ya Resen de xwend. Heyanî bi 12 saliya xwe li gund ma. Jiyana kurdewarî ya li gund ji bo helbestvaniyê jêrebû dibistanek û çavkaniyek sereke. Piştî çendekî bi malbatî Koçî bajarê êlhêkirin. Li wir li jiyana sexte ya li bin nîrê asimilasyonê rasthatin. Çetin Lodî dibêje ku axaftina bi tirkî û jiyana bajarvaniyê bandorek neyînî li ser min kir. Min jî ev diltengiya xwe nivîsandina çarîn helbestan vegot. Heya ku me tîvî û azadiya welat derketin, min navek ji berhemên xwe re nedidît. Piştî wan weşana, ez tê gihîştim ku tişta ez dinivîsînim jê re helbestê gotin. Piştî ku li hunera nava xwe de rastê û bi helbestan re dibe heval, nivîsên xwe nîşanî hostayên helbestan dide. Gava ku wî helbesên xwe dixwendin, keyfa guhdarvana gelek jê re dihat. Di wan salan de li xwe mikûr hat ku êdî bê helbest nivîsandin nikare berdewam bike. Li pey re biryar da ku berê xwe bide pirtûkên li ser teoriya wêje û helbestê.
جی کو زاروکاتیا وی لی درباس بو چاند و هنری باندورک مزن لسر کربو. جبر کل لوریک کلام حیرانوک و سترانین هریما سرته بناف و دنگن. دما هلبست آن نویسه که دنویسینه باشتر هست به کردواری خواده که و هست به کوراهی هستین نتویده که. گلک هلبست و نویسین چتین لودی ده کووار نوکه چروز، تیروش، کووارا و نوبهار و کسک سورده هاتنه و شاندن. پشتی گلک سالان هلبستین خواهد ده برهف و بوشان خانه یا ناره لحف دکه و ده سال 2013 ده پرتوکا خویا یکم به ناو ری و ری چاپ دکه. چتین لودی مرحبات بخیر هاتی برنامه هست و البست سرچاوا سپاس کنم دیش علیه باتمانی کتره حتی ورهاتی و گرما هاوینی لهلکی گرما هاوینی لهلکی ظلم باتمانی جی تخینک چه بو کشتی و مریهنه لآمد باجار هاتی قدخ کرنج بو کتن و درکتنی ام پیشیاوی هستی تا درباری وی ظلمه دا بیستینن تا چه حستی کی؟ ما يعني قاسك والدين سال 1978 فرده شخم نفس سياسة دا والدين دور راستي حتى إيرو 36-37 سال شبو راستي جي روجك خوشي وك جيهان وك مروفه كو سردس ما خوشي برحاتي نيت يعني آلي أبوريده آلي أو كده يعني دولت سرما نخوشي وظلم رواديت يعني اف شمرا بيروز ديت يا راستي تشتكي دنجي آلي أولي ده تشتا هري بقيمات مروفة جيهان جبوي مروفة هاتيا واكن تشتا هري قيمات بيروز دولة مندي لمخابن إيرو أم دبينن كو في روجي في دقيق سر مروفة بازرگاني تكرن جبروه که بازرگانیا کشتنی خوینه مرنه تکرن و قتل عام و تنکرن جو کردارا وکی قدره که تفرس کرن يعني راستی جی از پرخم گینم يعني کو ام وات تشتاد بیزن و چاوی خود بینن و دو نپر بری دروجا اسن تپا ما ایلحه هنک مالبات شنگالی که هاتبون بواره مب تکلیب آخافتن کر براستنی او تشتی که هاتی سرا امو اجوات ام تفگریم راستیشی او اشت کراسات شنگالی بسری و خط توفانه که مزنه که بسری هر کرتی ده هاتی دلیمد قلشه حق الظلم بس ام بگرن سر هلبستی رزدار چتین لودی بریا برنامه ما صحبت کرد و تجمره گواز عطارم کولان به کولان خالیچه و بطانیا دیگرینم دفروشم دبرا خود کی و هر وقت تگو من تن مکتبا سرطایی خواندیه لی هلبستکی حتی جوره بجم بلند هلبستکی خوش هلبستکی دواری هناندنه دی وکی تفنکی جدستی دایی که کردر که و تنویساندیه و دنویسینی برهمکی حتی جیوره خورد چاوا چه بود چیرو کاویش مربیجن ما دستپیک هلبست راستی سال 1995 مت ویده پروگرام کی دستپیکر نشجمه برنامه دنگ بیجا بود و داره دنگ بیجا کی گو ناو هر مروه کی ده مجوره که راستیش بره میلیام سر هنری هبو ساعتا ونک تلویزیون ده گوداریت کرد رومان چیروک لی راستی نزانی مدخل قاندنه که از آنم تشتکه لی ناوک لی نای کرد قالب وی خویایی بود قالب وی خویایی بود دوره گو ناو هر کسی ده مجوور بلا کس و مجوور بخوره نبگوره
بگو اجل خوف کم راستی جی از آنم تشک مده هلین نزانم ناو لیب کم چه وار بکن هفته کی از نرازم الخوا گریم گلو چیه یعنی اد بجمه گو آله هنره دم گو گلو ساز به تنبور یعنی تنبور به استران به جچ راستی از آنم او تشت بامتنم لی آله نویسه ده الخوا حسیم کو تشت کو اد بجم هفته yani تچانی باشه از زمان بردوام ماوتی از شد بیشم یعنی ریکی جو که جرفت با براستیش می دوره هنک تشتا کو هاد بیرام می هفوک چکرین چارین دو حتی کو هلبست و حوال کمه آزادیا والاد ده خبتین می نشانی واندا گو اف هلبسته می گو بلکی چروک به بلکی رومان بله وان نیاف لیکر وصامة ودست بك تناف دميدا دي بارزني را درباس و بارزي و پخشان چو نویس چو قالب دي چو هلبست ما هلبست جبو چتين لودي چيه يعني بيگو من دجيانا تدا گلك قادن جور بجور هنا گلك رنگن جور بجور هنا كش بوتا قيمتا وان گلك برزو بلنده هلبستي ام دجيانا تدا قواب جيبي كين قيمتها هلبستي اصلا هلبستي چيه راستي هلبست تشتكي بيروز باه بيكي بلنده يعني مروب نقاروي آل ابوري ده بيجه ام هفقاي تريليون ببدن بقياس بك يعني نرخ كيوي مادي درابيني نم يعني روجا كومت دست فوقا اول كري حتى نفسها تعليم مقود از کردی بنفسینم و چند زمان خودی دارم و قسمت به حتی تالیجی اب خودی بیرسوزی ما بیردوزی ما خودی هلوست دارم ما طبعا چتین تو بوتیه کرماجی ترجی خویاده که کردیه کی و کی استرانه کی و کی هلبسته کی خوش و دلال جغرافیا بوتانی جیانا وی داره کردیا وی داره استرانه وی داره ای خاص مانه د وقتا کردستانی بدن برچاوی خو گلک هرم مهنه کدور دا کردبون و نرخن کردبونی و گریدای خاص مانه سرنگا مانه پاکج مانه نهاتنا آسیمیله کرن توجش دوره که وحاتش بوتانیتی جبوتان بوین تحصیل کی چه سر هلبستی سر استرانی سر هنری دکی اجبر کوت دل کی زلال علی رحمانی دا فکرین دا یعنی ناسنامه کی زلال مایه هیز کی چه واد تاج بوتان بوین تج دهیج اروحیه بله امج گنده ولو دینه پاشنا و مل بلج گنده خو گرتیا راستش ما مست بوتان در گوش مزبوطانیا ام دبینن وسط براستیجی گور کو لکولینه کو م نزده اوکری هری زمان و شلو نبوی اکجی بوتانه بگم و بوریه ده یعنی بلکه او خوازایا و او بهنا و او بایوه بلکه او چیو داشت بلکه جبرکو درگوش اولا جبرکو اموه درگوش دهاتنا پیسوره ام آو خواره و ام حزبونه بلکه کوه ام راستی جی تامه کی بلکه سری اول ده 12 سالی خواه ورده تر ام الهی داشتین لحیج جبرکو هلبس راست و راست به اخلافی بکوه هکک و ده هلبس من ایسا به اسه ام بری خود نه بوتان براستی جوه داره وک مزنک وک تعمار هلبست الالحي تقاس خورت ام بيجن وچند کسن هلبست داد نویسینن لالحي وندکارن يعني وكي هلبست وانه كل ورد جين هبدو ببينن هبرا كوم ببن بجيفن هلبست نقاش بكن درفتي وهنا بله ما مستبری نهده ما کمالان ویسکار کرد ناوند آمد لشاقه که الهی ما وکر وگا اندام ام 28 هبن و ام 5 هب هلبزوان اندام ای چیروک نویس و رومان نویس او جدا ام هبدو ام پرخوا شانس دبینم که پرس ایک وک
ماموسته برکن برهره ام بن آتولیاوی ده درباز زمان برکن برای یک جه ستون مزنترین یه هلبستا کرمانجیه ایرو بی گمان نخاش ام ده بریاوی هلبسته جه ریزو سلاوی خوشی را بشینه کدایی سر نظافه بله ام نورن سر يعني روش هلبستي الألحي والدردورة ألحي ودانستان ونزيك آمد نجي قال لك هلبستان الكرد آمد أنا تيكلي وب آمد را يعني بمناسبة هلبستي شيء أستيدانه موسى جبركو شوى بصالة كما قو ده مهنة ده تقريبا أما شاغكيه كمله وقت دنجي ايكو نبيسكار ام صايا كوفارا وشانخانا وقت دن كيم زيدا ام هاوالكو هالبزوان اي آمد اي باطمان اي لحيط تايبات كيم زيدا ام تفجير ناسكن و ام كيم زيدا اوجد بوي ما شانسك هك مروف تاني هالبزوان مروف ازا شو قايد با بوز بلند با بلكي جي وك فرعوني كي مروف رات شبل لي راستي جي ام هاف برهم هاف دخونن و هاف تشورن و كام تشكي دانستاندنه که خورد درباره هلبسته ده نوا وده هيا هفدو تمام دکن که ماسیه هفدی بینن رخنال هفدی کن او شخاب پیوسته مهمه او هبه ما مست ببورن يعني رخنت نبا نممکنه کم رو پیش کردن چه به یعنی اگر امورن سر اوکی سر مثلا برهمن تيك وحتى نها هاتنا وشاندن برتو كنت هل بس انت بورنا هل بس انت حتى نات كجان كوبارا دا ياجي روجنامه دا هاتنا وشاندن ياجي مال پارا دا هاتنا وشاندن درباري وان در رخنه چه واجهشتن ته چه هاتنا پیشوازی کرن ما مست بوار که پیشیم آل نینی ده بیشن نینی کو آل پرتو درکتی ورده نینی ما پر کم جبر کو کم بینم عالی کی دخواه پساید دبینم یعنی رخنه نوی پراستیجی پیش کتنا نویسکر کم دبه لیوک دنجی ده گوت کیجا کوارا ده او کدر مامسته یا چروسکه بو یا روناهیه بو مامسته یا نو بهاره و ده مامسته تالیا کسکوسور باتمان اف کوار داره وردجی درکر مامسته پنج کوارا ده هلبسته ما درکر و بری پرتوکی مامسته برهمین تا دیگه لک کواران دا جور بجور باجارین کردستانی هاتن وشاندن نبهاری دا روناهی دا کوارا چروسکی دا هاتن وشاندن لی پاشه او هلبستانه ود پرتوکی کی دا آنی باهف پرتوکاته یا یکمین دناv وشان برهمن وشان خانه نادا درکت چخواست دم بویه که او پرتکاتی وشان کی درکت؟ مامسته 2013 درکت و 2 سالونی نزد 3 ساله درکتی و وشان خانه خب ازمیره مامسته متروپولی باجار ازمیره ترکیه بدر چو؟ حسکرین هلبسته تا چوا پیشوازی کردن دناو خلکی دا به چه رنگی هات دیتن هلبست پرتوکاتا؟ ما مثل پرتوک خواب پرتشتا نافقای تاوینه تنه نه هلبست مروف چاید بیجه هلبست تنه اوین تنه ته بیرا مروف و دریده ما مثل واتم سرناف بیجن گوچه دو هات با گری بریتان مامسته هوا سر قاندیل سر دارستان سر آمازونیا سر تمایوه گله که نتوینه اوینینه خوشبونه ولید خوشبونه یعنی نتنه سر اوینه سر کاله کیجی و سر سیغوره کیجی یعنی نه هلبت جمع یعنی ارمان جمع اوه یعنی ایکو اف کتابا خواندن کتاب دیهشت دستی حسکرین هلبستی چوا پیشوازی کردن یعنی رخنه کو هاتی فکر کوشتر هاتی پیشکش پیشتی درچونا کتابی چوا لی هاتا نیرین ما مثل اکو خواندیل و ما وگریای یعنی رخنه ارینیش مرهات yani pırkim belki camere ki de dua godbe efkelite dehane le buarım eko xwandî
سود جگرتن و گو پرتوکه کی دولمنده و ایروسپیه ما ام نابجن که وانجی هبان عجباندن آواندن گو ام بورن قدره کی هلبسته تیده خود و شرطیه تیده هیا و ناف يعني تشتكي قدر وقيمات أجي بورم ما كذا كي خويدان وقفة جاكا ورا خوياكر ما تدا حركان يعني. سيدي عم هل بس كيش دنجت ببهيزن جي كتاب أخوه هل بس كتذكاري بخوه هل بجيري كاتماشا مان ما جه بدن هل بس كاتا جدليت وجدنجت كرم كان. أمازونيا شقاست لخواتي جناوة تهاتي استاندن هنر ميمونة استران خود لوراندن و استران بلنغازي لخوات بلاندن شترسا باندكن داكو او نترسن چويكين وندار و دچاوه من ده دفريان و ازجي جته هاتي استاندن به و رنگي تي يه چاوه من هموالاتينه چویکی رنگ آخه وک روی منن پیلن تا و یه دل من به هور چپکاله دتن باجار من وک تیه و لباس من جی وک مه لیت چی بکم تنه کردستان بله گله خوش اگرم هنکی وی آنالیز بکن هنکی سر وی دوی هلبستی دا پیامات چیه تبخواست بریا وی هلبستی ام چی بفکرن؟ یعنی دینا مهره سر چی؟ ما مستفیدر متخواست شقا دارستانه کی ولاته کی خوش و شیرین و چبه لی او خوش بینیوم آخا ما ولاته ما کابل جیبه و کابل مش دارستان و جنتا هنک ولاتان بردلی من خوشتره و شیرین تره و شیرین نهجی ما آنی زمان ما مستفید دورکتن به تایبت شی جوالات دورکتن بخورا دل مدى حسرتك بی نور آفرین هم بخوازن نخوازن وهایا مرو بریا ولات خود که بریا آخیت که بریا کوکین خود که هر چی به دارستان به چول به بیار به چیا به وهایا ایکو تایبت هلبستوان کرد کل در وای ولات دیجین و پر روان کن نکاربن لولات خود وگرن ورن و ولات ببینن بسالای کوش بریه کی دیجین درونی آوان دا تحصیل کی خراب کی دکه او دربون حسرت کی مینا آگرد دل وان دهی او بوان هلبست دده نویساندن تو دولات خود دیجی لسر آخا خواه تجارت جولات خود دور نکیتیه حسرت تجبو چیه حسرت من ما مست چیروکا و هلبست بلگسله کی ده آمازونیا میزان راستی جی او چول دارستان و آجالین کو چوی کو او تشتی کو ما نزاد تنه به هلبست گردای نام بگشتید بیش یعنی حسرت کو وان هلبستان بته دده نویساندن هیه چیه حسرت تجبو چیه حسرت بریا چه دیگه از ما مستبریا کردستان سربخوا نه تنه از گل و تمام چهار پارچه کردستان آزادی جواک خود کی بله یعنی براستی جی خون و خیال ما حسرت ما او حسرت و تشتال ما ده آسوی ما و هشه ما و پینوسا ما دیگیشینه هفتم بگو من یعنی مرف کوله به مرف بریا آزادید که مرف تی به مرف بریا آوید که مرف برچی به مرف بریا خوارنید که لی کردستان جی آزاد بون جیانه که جی ظلم و زورداری دور حسرت هر فرد کی هر کس کی کو لوی آخر لوی جغرافی دجیه رزدار چتین لوری اگر ام وگرن سر دسپیکا مشا تیا درب هلبستی و هلبستی تایی کمین چی بون و دیسا اگر کوبتا او هلبسدان نویسانن چی بون یعنی هلبست سر چی بون چی بو او هلبست دان نویسانن وقتا تا نویسان بحثوان چی بو ام بیجن مجاروان چی بون
مامۆستا مجارە ئەول لەسەر ماڵبات و دەردورێ و جواتێ بوو دوورە هەنێکی پێش نەتەوبوون مامۆستا باژار ناوچە باژار نەتەو چقا me rêda pêşa mamosta tenê miguye binivîsim tenê ji bo heremekî dihê me binivîsim naxwazim tenê bim helbezvanê heremekî vêne te ji ber wê ki serê pêşî de mamosta wek şêwaz serê ewil min klasîk dinivîsand وەک سەیدای جگەرخوین وەک ئەحمەدی خانێ مەلای جزیرێ مەیلە تەجبوو هەلبەستە کلاسیک وەزن و کێشە و قافیە بوو قالبی دەدەنیویسان بەلێ مامۆستا ڕاستیژی ئەو بوو یعنی هەتا 10 ساڵاژی نویساندنا me ئەو بوو دوورە ئە فکریم کو مرۆڤ بنفسینە وەک مەلای جزیری tu binivîsînî wek Seyda Cîgerxwîn tu jê neborînî tu nivîsandina te tenêciyê xwe demîne rastî jî me şêwaza xwe guhart dibêjin serbest azad azad lê dîsa nav xwe de hewîne lîzmê qafiye û argûman materyal ew tişt tev tê de hene tenê vêzê azad yani wek klasîk te çawa ji bo çikiriyan bêjin ji helbesta ku mîrasa sedan sala ye ku gelek navdarên Kurda pê tên naskirin Melaya Cizrî Xanî û Feqî Teyra û Elî Herîrî û gelekê dî bi wî şêwazî nîvisan te meyla te ji bo wê hemû paşê te guhert hatî ser rengê helbestê ya serbest ji ber çi yani bala te çima bêhtir çû ser helbesta serbest مامۆستا rastî me got heta vêga Seydaya Cîgerxwîn û wanakî ew navê me ji martî heta em destpêka baba Tahîr Ûryan jî dest pê bikine ê ku me navê ne ji me wanakî mamosta min got em nikarin bi rastî jî xwe min kur werim me got şêwazê we min nikarin şwa borîn ev tarzekî ji bo roja îro ji bo ku ciwanê me îro azadtir dixwînin yani tenê ne qafiye yani qafiye nava xwe de hewîne lê me got bila şêwazekî cida be wek ê cîhanê zehfê wa jî vêga mamosta vî şêwazî dinivîsî her helbestvanek nasnameyekê ji xwe re dafirîne rêçekê ji xwe re datîne û di wê rêçê da jî heta ku jêwere dixwaze kalîteyekî di asta bilinda rengê helbestê ye herî jor da bi dest xîne ez dixwazim berim ser ew xwandina te ya helbestê em bêjin helbestvanê Kurd ê ku tu dixwînî helbestvanê cîhanê ê ku bala te dikişînin bêguman helbestvanek pêwîst e daîmen bixwîne bi helbestê re eleqeder be helbestê bişopîne helbestvanê li dervayê xwe nas bike û bizanin di vî warî de tu çawayî مامۆستا bi rastî jî kêm zêde ê Kurdî ê ku destê me giştê ê ku em pê elam bûne kêm zêde pirtûkê Kurdiyê helbest kêm zêde sadî heştê ev dixwînin wek dinî tenê ne ku helbest yani roman çêdibe çîrok çêdibe cerebandin vî alê hunerê de nivîsandinê de çi hebe em dixwînin alê Tirkî vêga em nû 10-15 pirtûk xwende êdî jî hêdî mamosta em wa dixwînin dişopînin feysê de û ser rûpelên Kurdî belê wanakî em dişopîn yani ne ku qesta me tenê pirtûkekî me derkeve em pazinê xwe pê bidin em bêjin em nivîskarin wek Şamiye û wek ewka xwe Elalûka bêjin em nivîskarin tenê na bi rastî jî ji bo çand û zimanê Kurdî em biparêzin kes tenê nebêje zimanê Kurdî ê axaftinê em bêjin ê nivîskiyê jî yani helwesta me we rastî yani pirtûxana Kurdistanê dewlemend bibe heke ew behre be em jî bin dilopek vê ciyê de meşin em xwe pir keyf xweş dibin Seyda pêşeroja helbestî giştî û di navê de jî
پیشروجا هلبستا کرمانجی تو چاوت بینی؟ یعنی رو گازنجه که بیشن هلبست دنیای تنگ دبه نای خواندن علاقه دریا بر به هلبستی کم دبه و وقتا نقاش به سر هلبستا کردی دورده آلوزی هیچ زیاده تر دبه زمانه که دبن باندور اسیمیلاسیون دای زمانه که هاتی دور پیش کرن زخت دولت لسر گلی تماشاون هجا کندی بیزنن دنگ بالافرین دولتا ترکیه شر لفرجی ناهلن ام برنامه خوا برحتی بریوا ببن راستی آمده اوه تشتکی نبدأ اسمه جاده و کولان و میدان وی باجاری دائما اف دنگ بالافر و هلیکوپتر و عربية عسكري برد بيزة دل إنسان بيشين سيدا هلبستا كردي وهلبستا جهاني بقشتي يعني ام زانين راستي كي غازنجه كرخنه كد بيجن هلبس كم تخواندن هلبس تنگ دبه هلبس واندا دبه علاقه دریا بر به هلبستی و کم دبه او پروبلمی که جهانی راستیه که همه ولاتان ده هی ول درباری هلبستا کرمانجی ده آلوزی زیادتر ده بجبر که زمان ده بن زختی دایم زمان هاتیه دور پیش کرن زمان ته آسیمیله کرن سیاست که خلکیج زمانی وی و ناسنامه وی دور دخت مشاندن دبن واشر دادا هلبست آفراندن و پیشروجه وی هلبستی چوابه حتی کنگی امکاربن وی یعنی دبن واشر دادا هلبست که بجن بلند آفرین سلامس ما مستبور که اف گریدای سیاست تایبجی سیاست کو کردستان دومینن اون یعنی سیاست ما ایرو حکومت پارێزن پچێکیژی ڕاستیژیە کە مرۆڤ گازندا بکە شوە یعنی ڕاستیژی ڕاستە ئاسیمنەش خۆ هەیە ساڵە نە ساڵێک 10 ساڵ 20 ساڵ یعنی 100 ساڵە ژی ددۆمە 90 ساڵە لێ ڕاستیژی سیاسەتمەدارێ مە ڕاستیژی خودی نویسکاری خۆ دەرنەکرد تا هەتا ئیرۆژی یعنی ت سیاسەتمەدار ئەم ئیرۆ بینن سەرۆکومار سەرۆکوەزیر چاخێک و هەر ئاڵانێکی متنگێکی کێم چارینێک ئێ نویسکارێ خۆ دەبێژێت بێژم مەولانی و ئەف گوتیە ئەنزان چ ئەف گوتیە چ ئەف گوتیە لێ مخابن ئێمە کسی نگو اف آلانا در میلیون ابسط هزار نگو سیدای جیگرخویز اف چارین گوتیه ملای جزیره اف گوتیه احمد خانه اف گوتیه ملا علی فندکی اف گوتیه بابا طاهر اوریان اف گوتیه حتی کومه و حتی روسپیه ما ای هلبزوان ریز برکن برای آمید بین ناس و رناز جان و کس وانا کجی نافه یعنی پیدوی بین نوینه خودی درکتنک لازمه پیوستم شیار بین هلبست و هلبستوانی تلقاس ما مست یعنی دویکو براستیجی یعنی نکو هلبستان بیه یعنی جبرکو خودی لی نای درکتن از بوار ناکم تابا او که بفکرن ریزدار چتین لودی کردستان 4 پرچهیه ولاتا کی مزنن مخابن پرچبون کردستان بخورا در دو برین انگلک مزیج آفران دنن چند هلبستوانی روجلاتی ولد ناست که چند هلبستوانی الباشوری ولد ناست که هلبستوان وان تخواندنه بیجن هجار و هیمنو عبدالله گوران شیرکوبی کس و عبدالله پشیف اوانات چقاس دوری وانی یا جوان چقاس نیزی که خواه هست کی چقاس حول دیدی هلبست و برهمی وان بخوینی وان پیناسب کی مامسک شیرکوب اوه کو ناوه تجمارتی کم زده ما خواندنه ام دخوینن و ام نکو تنه پرتوکک تنه چقا پرتوکک کردی در که ام خواهک مروفه که خودی پینوس مجبور دبینی که بخوین حتی که مروف راستی جی نخوینه
آسوی مروف هش مروف ناوه با لب مبسته او که گوت یعنی دیواری که هم بیشن برهمی وام سورانینم تیپی عربی تنویساندن لیور کرمانجی هیه بخوازی نخوازی لحچه شف دور کتنه الفابه موجوده جودان ویجی دیوارک نوامده شکلی هم جهب به پارد مینن لازمه کو ایدی او دوار بیت هلوشاندن هلبست نزیک هف به همی ادبیات هر چهار پارچه کردستان جی وره باهف نبوی مبستی گوتی بله مامسته یعنی براستی جی اول جبر کو ام زمان سورانی و فارسی نزانن سر اول وکرنا و جویر ورگر چید به مامسته ورگر جی چید به چند پرتوکه وکه عبدالله پیشه وکه شرکو پیکس وکه هم وکه دلدار و دیارن سایه هنه کاوال کومه و وکری ناوه آجو بجم ایکو پرس محسن نزدمر بله محسن نزدمر دواری ورگری دا راستی امگی کیوی کدکیوی هی راستی یعنی انشالله هدیه دی راستی سر پیشی من سر آسیمه که نو چار پارچه و راستی جاره کیشی ام بخوازم جاره کیش تف چناب یعنی پیدی هدی بگاو او بورم انشالله اوجی پیش روزه ده بر آزادی هفدی نکو هدی ام بجن هل بستا روشلات یا روجاوا یا باکور ام هل بستا کردی یا نتوک مالطاوا چتین لودی گلک سپاسیاتت که برنامه گهشت نقطه داوی صحبتی که خوش بو به هاتنا تجی از گلک شابوم براستی هلبسته کی تی خرط و بجن بلند و خودی رحکی کردور هیا هیوی دارم تو هر بردوان بی تجارا هلبسته دجی برندی امیت ورکن جبر کو روش آلوزه ده باجاران دا گلک آلوزی در خستیت وارو جادا براستی جو وقتا میوانه ما آنال آمده دبن میوانه برنامه ام هول دادن که روزی که پیش بریا ایواری وان بشین مالی وان از شرم دکم دلی مدیشه دماکو و بینیم زمان راستی اوه کوش ایواری شنده مرم نزانه چه دبی هر روز کرد تین کشتن سیویلی متین کشتن زاروک تین کشتن از هیوی دارم تجی جمع ممنون بو برنامه کی خوش بو مبهر در باز کش برنامه کی پر خوش و گش و دولتمند بو جبوی کنی هنجیش سویاتنا بخیراتن سرچاوراتن ام پر کیف وقت برنامه امی به هلبسته که تا داوی بکن به هلبسته که تا داوی بکن از هیوی دارم برنامه سر زاروکا یا روش زاروکا یا هیوی اما اوه که زاروکین کرده جیانه که آزاد و جئیش و آزار دور دناف آرامی و آشتی و بختوری دا بیجین از دزانم که او تمنی او داخواز یا همی کردانن جاره کدن گلک سپاس مالات آباد دهاتی بیشتاری برنامه بود زاروک کی بدنگ خمگین بو ستران وک خود استرا پر خوشی دکر و دکلیا بکلان و کلامان دکلیا دمیجیده بدن حشک و میجی پهتی من اسلابه که بدنگ لمن دادگریا آلی کیوی باین تایی بشوین سایره دسترا گمانن کتروسکان تم دجیان شف و روش لحفظ دا بدجران شفه دی بدن خدا روش دی تفاند پیامکا گر گوتنکا سور تلیلیک برب جوری و دگوت من چند باجار بخط تفاندن چند باجارن تاگرتی آوز و ین جمن ولدین چند باجاروک داوی و بی داوی بو تو دزانی داوی یا بی داوی جی تنبو تو دزانی داوی یا بی داوی جی تنبو گلی تماشاوان هجا برنامه هست و هلبست بیجاره جی لوی داره بداوی دبن
ام هیویدارن او دماوه و همی دمین و جی ظلمی جی زورداری جی عشق و جانه دور دناو دل شادی و بختوری دادن بمینن دخوشیده